Zdravo svima, Martufo sa portala BHLinux.com, sve vas srdačno pozdravljam. U ovom video prilogu samo želim nakratko da vam predstavim jednu novost sa svog portala. Naime, BHL Linux portal je od jučer dostupan i na Patreonu. U opisu, dakle, mog portala na Patreonu, BHL Linux is creating Linux related tutorials, how to guides, distribution reviews, Linux tips and tricks, commands i tako dalje. Ukratko rečeno, službena ili tako reći glavna misija BH Linux portala je da po prvi put donese Linux svim zainteresovanim korisnicima ili ljudima u Bosni i Hercegovini. Unatrag nekoliko godina ja sam za Libre magazin objavio Linux u BiH. Ja mislim da i sada postoji, to je slobodan software u Bosni i Hercegovini, slobodan software u BiH i dalje je dostupan na stranici, dakle, Libre magazina. Tada sam ja pisao 2018. godine kako u Bosni i Hercegovini nekad je postojala Linux udruga korisnika, međutim zbog spleta okolnosti nije više aktivna. Na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu razvijana je BHLD, prva Linux distribucija u našoj zemlji. Naravno, tadašnji profesor Željko Jurić je projekat napustio, mislim da je posljednje izdanje objavljeno nekada 2010. godine, a posljednji post Linux udruge u Bosni i Hercegovini objavljen je 2011. godine, tako da do danas ništa se novo nije promijenilo. Tako sam ja pokrenuo portal BHL Linux, pokrenut je 29. januara 2020. godine i evo portal trenutno radi uspješno. Sad će evo druga godina zaredom kako je portal aktivan. Popunjene su sve ove kategorije koje vidite na stranici: teme, recenzije, Linux komand, Linux administracija, pitanja i odgovor. Ja se zaista trudim da na jedan razumljiv način prenesem i svoje znanje, iskustvo i naravno redovne teme, recenzije, Linux distribucija, često korištene komande i tako dalje, tako dalje. Kao što znate, svi vi koji pratite BH Linux portal, ja sam uključen u aktivnu pripremu za Linux LPAC 1, certificiranog Linux sistema administratora. Moj izlazak na Linux LPAC 101 test je u decembru mjesecu ove godine, a Linux LPAC 102 to ću ako bude objaviti kada dođe pravo vrijeme za to. Uglavnom što se tiče 101, za 101 sam dakle skoro spreman. Pa eto, ako bude kad izađem, prenijeću dakle svoje iskustvo. Natrag još jedan put na Patreon, dakle ja nisam definisao šta je, dakle nisam definisao iznos donacije na Patreonu, znači cilj je bio samo da se portal provuče na Patreon, da se portal postavi na Patreon, tako dalje. Jednom kada otvorite Patreon BHL Linux možete vidjeti da je tu dostupan jedan jako koristan video prilog izrade bootabilne USB instalacije za Linux Mint 20.02 UMA. Tu je naravno moj članak, prvi koraci sa Linuxom, tice komandi za početnike. U 3 dijela je objavljen na web stranici bhlinux.com, iako je dostupan u zvaničnom članku na Akademija Edu portalu, koji je inače namijenjen tako reći za objavu naučnih radova, tako da sam ja napisao ovo kao originalni tehnički članak. Ovdje sam ja napisao 27. augusta kada je BH Linux prebačen na Patreon, šta je dakle zaista svrha portala. Ja ću vam počitati na engleskom šta sam dakle ja napisao. Quick word on BHL Linux. Welcome to official Patreon page of bhlinux.com. As someone who really loves Linux, for me there was no better way than to launch a very first Linux website in Bosnia Herzegovina.
Website is active for over a year now, and I plan to keep it that way longer to make one of the most useful Linux-related websites in our country. So far, website is active and it has over 60 well-visited posts with GNU Linux commands, tutorials, distribution reviews, how-to guides, system administrations, and more. But since I'm running this website on a Blogger platform, you can help us as well. You can support us by donating a small amount of money to show that you appreciate the work that we are doing here at Behail Linux. Once more, thank you all. Kao što sam rekao nekoliko trenutaka ranije, nisam definisao dakle količinu, odnosno nekakav egzaktan novac za doniranje, dakle vaš bilo to $1, čak ću i ja donirati, no sada trenutno nemam sredstava na kartici zbog novog posla kojeg radim. Dakle, trenutno sam uposlen kao arheolog pri arheološkom parku Bosanska piramida sunca u Visokom, tako da novac primam u kovjerti, nisam dakle na karticu, tako da ću ja ako bude uskoro donirati novac za ovu web stranicu. Ukoliko i vi želite još jedan podržati rad Behail Linux portala, bit ću zahvalan svakako. Ako bude planiram pokrenuti merchandise program kroz reklamni materijal, reklamne majice u veličinama za portal itd. Naravno, to iziskuje novac. Pa evo, dakle, još jedan put pozivam sve zainteresovane da pomognu rad Behail Linux portala, doniraju nekakav simbolični novac ukoliko to želite, ukoliko ne, bit će mi drago ukoliko ste bilo što naučili s mog portala, bilo koji rad s komandama, pod opciju komande, recenziju distribucije, Linux sistem administracije, dakle bilo što da ste naučili, ostavite u komentaru ispod ovoga videa, meni će biti svakako drago. Vama dakle hvala na gledanju, Patreon link Behail Linux je dostupan u opisu ispod ovog videa. Ostavite vaše sugestije, predloge, komentare, svakako se vidimo naredni put. Do tada vama hvala na gledanju i doviđenja.